Dere-dere siya. Can you say forever, wherever you go? Bebo. Grabe, nagkaradagan, ano ha? Nagkaradagan prenitos mo. Nagkaroon. Ikaw hindi ka saan, ano? Hindi rin sa dati na. Grabe. Hi. Nagparig ka, ate? Ha? Nagparig ka? GTV. Hi, Ma'am Grace. First, I like first host. Thank you, Ma'am Grace. Wherever you go, whatever you do. Celebrating Women's Month here. I will be right away. Parang Nagtaran po ang buhok mo, oh. Dalag na sa buhok mo? stress yan da. Ang daw, dalag daw pag-iro. Can't you see it, baby? Can't be going Paano kung sa graduation, narot na kung dali. Magkiarot yun sila na, pogit pag-yapon po yun sila na. Niyan parang pakulugan ano. Niraglo na ako dati. Bago pa lang ako. Unahan, ano ha, sa ulo. Tita, saan dati baga nagbigla ka doon nag-ingkod sa pantakoy? Inayawag baga sige mo? Lumag pa nila. Hindi ko na maalala yan. Ano mo na naalala? Hindi ko na maalala. Ito na lang pag ano mo, ada pagbuhat, dati ka baga nakaano. Ito lang sige mo. Hindi ko maalala. Dumong ng mukha. Kuya Dre! Thank you, Kuya! Bibi, ito naglalag si Tita Man. Digit man? Wherever you go, I'll be there. Whatever you do. Tita, dan tayo naman sa graduation noon sa costume. Garan. Tapos, Bit. hawak mo. Bitawan ko ang gabi sa gabi. Sa bahay. Sir John! Hingi po ito ha. Sir John. Hi, nandito sa'yo. Didi ka ha. Didi ka ha. Hawak mo. Bit. Nasang makulit. Ganda. Hanggang tayo naman sa graduation at sa costume. Costume. Tita! Hat. Tita, may uso ngayon sa TikTok. Nana. Sabi,
Kami kasama tulog na. Kami delpa. Tara kain daw. Kami bilat. Kami tirabat na. Ano yun? Kami tirabat. Nakakalawan mo. Ano yun? Ano yun yung uso sa TikTok? Kami kasama tulog na. Kami dilat pa. Tara kain daw. Kami tirabat na. Hi, Manay. Hi, Roy. Ayaw sa magka! Hindi ko aram. Magkang makulit si Chuleng. Hi po. Kumusta? Hi, Sir Jai. She's a very good dancer, the little one. Yes po, Sir Jai. Pwede mo bata? Then, Pwede sa loy. okay daw ako eh. Ha? Okay daw ako. One more. Sarap. Ito ko to ko. Ito ko to ko. Maraming chocolate na bas niya pero yan nga. Ano parang, And a good talker, yes, parang sa Sir cake Jan. baga tita, ang ginagamit sa cake, Oo. bawang tulas ka. Tapos siya di pa, ang ginagamit baga din sa cake, maulang ngayon. Kaya kaon. Tapos Hi, siya Adriana babalot sa- Santos is beautifully. What a shame. What do you mean? What a shame? Kulog nila. Ang makulugon tita, hindi ko, ay, kadyo na tayo. Paano, tita, Yes. tita, halaba na paano, mauling, makulog sa, Thank you, Adriana. Ha? paghalaba niya de, ha? Tapos, halaba na, nailog mo siya de, tapos, makulog di dyan. Tila mo kayo. Hoy, doon po Ang sa... tila-tila ako. Hi, Tita! Sute. Good day Tita! po, Sir John. Tita, si Mike yun? Hindi. Hmm. Si Sir John. Si John. Si Sir John. Si Sir John. Si Kuya Dre. Tita! Tita! Si Ma'am Ang Grace. pinapabait ko sa... Si Roy, Adriana. Tita! Tita, ang paborit ko sa buong mundo sa kulay sa white kay masalamon. Kabong mundo talaga. Maribukon so aki. Maribukon man so aki. Maungani, maribukon so aki. Is your child, no? She's my niece. Hello, little one. Hello, little one daw. Sabi, hi, Sir John. Hello, Sir John. Flying kiss ka kay Sir John. Hola, ¿cómo estás? Da, paniog Salita. na sa bakulog na sa Rosa Lima Mamiga, Colombia. Hi. Marco Leonardo from Colombia. Agay. Agay ko. Aray mo! Hello, Nike. Hello, Pumpkin. Pumpkin daw. She looks just like me. Really? Lucian Brown. Tita, nakaon ko na bagaya. Ha? Bagay nakaon ko na yagi, tapos bagay nakaon ko na iyon tayo. Ngayon siya sa ito, masarap. Ay, masarap. Yak. Yak daw. Ay, yak daw. Arte mo, be. Yung be. Oh my goodness, pinatulan. She is pretty and you. Thank you. Arte mo, baby. Arte mo, be. Play. Gabi ka. Nagani kayo hindi makaintindi. Hindi rin nakaintindi ha. Oo. Ako nakaintindi.
Kung makaintindi, aray ko. Ay. Kasi yung bang gunting. Kapag ka mama ako. Namamay. Kembali mawara. Ito, arte mo, pe. What she said po? She said, ano ba yung Marte? Sa English? She said, Sir John, she said, you so, ano, Ikaw mo ga. you like a rich kid. You don't like something like that. Ikaw mo ga. Arte mo, be. Sometimes like the expression of the rich people, like, oh, yeah. She said, arte mo, be. Something like that, Sir John. Ang bravo yung anak mo, te. Kita English yun. Si Sir John. English na rin yun. English, si Sir John. Oh no. Sinong pangan? Very woman. Sir John. Sir John. Sir John, ang kalaid mo nag-ano lang, nag-fake lang na English siya. Di masamang liyate sa bahay lang. Sir John, she said, I'm fake because I'm speak English because I'm not English, something like that. Tita, parang, bahay lawan iuna ho, parang, ano baga, panggawa lang sa, Can you sa, see what's it? sa Roblox, so, ito, ang bahay namin. Okay. Because she's just a kid, Sir John. Titay mo da si Kiko, ba puti? Titay mo da si Kiko. Ang kaputi, ikadini. Tapos, pag madanggahon yung tita, yari sa madanggahon, iba da. Okay. Whatever you say, Papaimod Nels. kamini mo. Pagalitan ko kasi ng asawa mo. That's very sexy, yes, po. Whatever you... kiss mo si Tita Mami. So beautiful. Bye, guys. Do you want, bota? Namingay, pakuha man tabi sa cellphone ko sa pala yung naka-charge. Alvarez. Hi, man. Hola, hola. I think I have a girlfriend on WhatsApp. You have, Sir John? You have girlfriend now on WhatsApp? Wow, that's great po. Congratulations, Sir John. Please. Congrats, you have a girlfriend now. Tita, ingat agala ko yung gabi sticker. At Sino yung si Katipo Vlog? Oo, alagbablog ka. Idol ko yan eh. I think so. Wow, congrats, Sir John. Where did you meet her po? Where she from? Where she came from? Congrats po. God bless Sir Ito lang, John. hindi ko ba ito gusto. At sino ka naman? Canada. Wow. She's a Canadian po, Sir John. Congrats, Sir John. Good job.
God bless po. Nice to meet, nice to hear you po because do you have a girlfriend now? Can you say hi from me, Sir John? Hi, Sir Bell. Just drop and to say hi. Thank you, Sir Bell. And like, thank you po. Thank you so much. And can't you say hello to you? Start lagi na ko muna. San? Organisa di, diba? Oh, ya din na. Ikaw na lang ano. Ako, ano kaya ini? Oo, yan o, tapos na to, no? Ako na lang. Ano muna sa mainit na tubig? Sa tubig, o, tapos Tapos- pagka nagmara na, lugtukon mo na Okay. lang na. Maano na lang ako, Lana. Nagkaroon ng tubig, ay? Can't you say it, baby? Can we go? Please say. Got to go, taker po. Thank you, sir. Sir Bell. God bless. You can take a walk. One princess. Oh, but I don't understand what you mean. What do you mean? When is your wedding day po? No date, sir, John. But hope you came here po. No date. I don't know when po, but it's planning, Sir John. Planning to, because it's good, Sir John, because I'm 41 years old, not yet married, so it's good to get married po. My goodness. It's not too late. Today. Oh my god, never too late to
po, but marry for love, not for age. Yes po. Thank you, Sir John. That's why you need to marry Sir John. Not too late. Yeah, have a beautiful smile. Thank you, Adriana. Nice to hear po, Sir John, you are married. Do you have a girlfriend na? Do you already? Oh my God. Bakal ka daw sa Lana. Ano itong abutin na Lana? Saan na ulit? Eh, budi man sa imo. Magkuha ka lang. Bakal din. na lang ako. Are you tired po? I feel headache, Sir John. Tired and feel headache po. Because I have a period. That's why. Philip Morgan. Hi, Sir Philip. What wrong? You look tired. No, I'm not sick. I'm not feeling. I feel headache po. Yung abot eh. Opo. Hihatag mo kantito mo, bunso. Menstruation, yes po. Menstruation. Menstruation. You go lie. You go lie down, precious. Yes, Sir John. Thank you, Sir John. Aray ko. Think over it. Do you have no? I don't. No, take medicine. Jolly me. I'm not yet married. Where are you, Philip? Where are you from? I mean, Sacramento, California. Ah, okay. Nice to meet you. Mama, ako na lang yung 30. John B. Hi, John B. How are you, Jolly me? How are you doing? I'm fine. I'm doing live, laying down and talk to you guys. Oh, you don't look well. Oh my God. I feel headache po because tired, Lydia. Yes, I'm tired. No, I'm living in Bicol province, Philippines, Larry. What beautiful eye. Oh, thank you.
Can I ask you what from what city are you? I am from South Africa, Western Cape, from Philippines. Cute, very cute. Novel cell, Max. Novel cell. Falling asleep. Hi, Sir Ja. Hi, Sir John B. Alvarez. Wait lang. Just bokeh. Boy, finding hard to watch you struggle, you need to rest. Thank you, Sir John. Okay, I'm sorry po. Did you know that you are a beautiful woman? Why did you do that? Put your hand in your face. No matter you are beautiful, the flower of this world. Ah. Even if your eyes are closed, beautiful. Thank you po. Thank you for the like, Spirit. Kailangan ko lang mag-ano. Kasi ang sakit sa ano. Ang sakit sa mata. Sa ulo.
Ay, red talaga. Wait lang.
I need to rest. Bye-bye. I don't know. I'm so headache.